Pozdrav! Danas ću vam pokazati kako napraviti svoj pokazivač, odnosno svoj kursor. Prvo skinite Real World Cursor Editor i kliknut ćete na Create New Mouse Cursor. Znači, kliknete Create i sad, znači, kliknite ovdje, vidite ovaj mali miš, na njega kliknite i sada imate ovo kako hoćete da vam bude, koliki će vam biti, da vam bude ovoliki, ovo mi je ovo dole. Evo, ja ću ovako. I sada ovo imate kako će biti. Neki ja ću da bude ovako. Sada ovo imate unutrašnju boju. I kada se ga napravi kliknite OK. I i onda samo ga kliknete Save i kliknite, znači, njegovo ime kako hoćete. Kada ste napisali ime, kliknite OK. Sada idete na Start, Control Panel i Mouse. Sada kliknite Pointers, kliknite Browse i nađete vaš, znači, taj miš, kliknite na njega, kliknite Open, kliknite OK i evo imate ga. Znači, to je taj miš, znači, odnosno kursor. Sada kako da vratite, opet odite na Mouse, Pointers, kliknite uz Default, kliknite OK i imate ovdje Default. Eto, to je otprilike bilo za danas. Ćao!